Diop Diop kaay waaw yow boo waxee Diop day ci yokk assurance. waaw assurance Diop assurance. assurance mais assuré wu dara Diop yow dama laa bëgg a laaj yow fii mooy sa garage wala fii danga ko mooy sa fourrière ndax sa moto yu bëri mënoo ñëw nekk locataire ñuy do ay locataire nga occupé ëtt bi yëpp kenn mënu fee dama bëgg a xam ndax yow yaa ma loué wala borom kër gi moo ma loué yow laay fay wala borom kër gi laay fay. ñun ñëpp borom kër gi la ñuy fay mais sa accélération yi ngay def laa bëgg nga wàññi ko yow nga accéléré ndànk moom laa bëgg nga wàññi. yow yaa may wàññiloo samay accélération yow li ngay accéléré yow say jabar nag bruit bi ngeen amee bu fekkee mën nga ma assuré ne ma accélération yi nga accéléré sa jabar mën nga ma assuré mën nga koo dakkal. mën naa wàññi mën naa jël garantie mën naa wàññi avec Fatou mën naa wàññi bruit bi mais avec Nafisatu nag foofu moom mooy. ah bon doy na waar tuuti. ok léegi yow comme que Nafisatu day xaw a cóol gis nga sama moto bu ndaw bi mën naa wàññi accélération bi. mais routière bi damay accélérer rek di mololege muy yéeg. mais wàññil sa accélération. yow itam wàññil Nafisatu sa soxla nag waxoo googu. Merci quand même. Joni no wadi ko mi landaki ma fi ko finance ta projet ma on ko jelu hare besoin da. Voilà. Ni détail di modama do fop grand. Min mi calculino te woni hande ni mi hebi somme 200,000 no way wadde production album ngon. Joni je peux te donner 250. La fois tu vas régler ton problème. Grand soul ko dum mi andirmo. Non, karne no laabi. Ko dum welirda lan quoi sa yi. Ba fedde no dudi grand. Min acci yimbe buyi ari kama do mi konki. C'est parce que la andi haaju an sottay. Non, ko non andi kadi en fo ko en hunde wotere. Sen ari do en hani wallindirde quoi. Donc dum do watta ha avancer. Donc mo be ko jokki don ko don mo be hebata arsite mum. Donc min do encourage on quoi. Grand album do hikka so yalti. O dimbay sarne memmine Dakar fo abonara. No grand soul no laabi reedu. Amadou. Assalamu alaikum. Kono way. Don e jam. Ɗo mi do. voilà ene taw a bota ɗo mi landadema projet ji maɗi ɗahoori Ine do horde baba. eyo awa ayi noon o musique Suma yo fijirtaki. si tawi tun on tindina mum kan a yeggitani kala ko watta Allah wallete muɗum C'est où? mo Souleymane jarama Il est sorti. to naala Attends, il faut qu'on reprenne. Mi ari mi holli mo do projet an fi production album am. M'explique ni mo kaaji dum fo min calculer dépense on fo ay hawray 200,000. Mi landi mo 200,000. On andi ko no wilam. O jonelan 250,000 fi production album. voilà min ko ɗum waɗi sibi innuma mo ebba ko nani No, ande ko en hunde wotere. Ande sen ari ko sare do. Lobe be ari do no fala projet ji mo yo yeso. Wadi ko wadi go non tigi appui. an on mi innuma a ɓooy ittude sada komin hakkude en Allah ko hay min ka yiyata lan ɗo ni ko ɓuri mi addude ɗo wallahi Allah gaz lan ni ka suudu amen to sukkara la suumaye wonɗen ni e maaro lan ni no facture courant no ari ndiyan kadi facture mum on ari wallahi hakkude en Allah Joni yani ko no e watta. ɗon ɗo Joni do e jango a rewe ga mi jonni ma 200,000. Do wawa wodi wori do mi jonna 50,000 on. Allah waɗu barke ma bila kadi ko mawbe mi ala ande kasi. mi alani ma oɗo ko waɗanɗa mo waɗa Wallindere no fekke. Grand ko ngoto. Allah waɗu barke ma Non, ko non ko non. Yo Allah beydu kay watta do. Allahumma amin. Grand jango mi ari Inshallah rewa inshallah. ok Amadou ko wakkilagol laliya production mi hollidire o nani wakkilo rek musique on no Mi welto. moƴƴi haron ɗi accitani suuma en masilama billa weltanama Non, non, ko non. hakkude Allah weltanama moƴƴa awa andara ɗo koto dol jarama nala toon yantoon ke awa ɗo haɗa ko fi yahugol min ngol kareni yo hi aw hande noon conférence on
ko fatou woni ko invité e conférence ko jibini mi ko fatou wi wata yaari toon Nafissatou yahaani ko gonga makko noon ɗon noon haray no moƴƴi hatte haade par ce que fatou no mari gonga so inni o yahata e ɓaawo Nafi accu yaadon ko andi yaadugol aɓe ngo wona ella min hino probléme ango yo andi Nafissatou e probléme ji mum ɗin est ce que kadi Nafi oɗo eta ɗum ton haala non reni o so hewti kanko kadi kanko e faɗere makko no wonno ko seytino watta to guere naɓorɓe rek ala probléme joni kamɓe mi habbiɗo min yaha gasi joni min naadem ɓorno san eyyi après miɗo andi mi wona e yeeso o joni sene don joni ala probléme ko gotum awa fade ɓorno mbiya nani inchallah eyyi joni haɗe ko yahugol ɓengol eyi koyen yahu o gasi joni noon tigi tigi ɓa yon andi affaire o jiitira min haade ko minen wonno yaddude kono mi anda kono ɗum ɓe habbi ha joni jehen tawde ɗen ha joni ande ko honɗum woni ɗumannani aleykum salam Diallo awa jarata jarata alhamdulillah yaay sa jam alhamdulillah sant naka mu yàlla ne on jaano safi no wayi na ala to Nafi awa koto Abdoul halanoma no laaɓa hakkude Allah idema o welilan ha hari ɓimmi wayri hebde sifa ɗum ɗo ka galle mi haalanima moƴƴay moƴƴay koto Habibou aru ɓeydanilan soñja ala ka mi ɗaɓɓani ide terto mayin terto on minima moƴƴay sa minima yana ɓaɗo ɓe ɗo no teddungal waɗay no hakkude Allah weltani keɓa no batti yarduda voilà d'accord mi wonanima en accu yahu toon koto Abdoul mi wonanima mi woltani keɓala andi probléme ji makko ni kono mi wolananima ɗo Nafi ko woni o suusa sina mi nafi suusu sina ɓay mo andi mi wolannomo baaɓe gandu mari nayo kawmaɗo to banga ala mo andaɓe ɗo mi innima baaɓe gandu mari nayo so wonay ɗo o hinay sina joni noon ko ɓeygure ma no accu yani koto Abdoul ko ɗum ɗo mi wonnoma wolade wonde naɓor Nafissatou par ce que mi anda waɗay ni joni yafula mi anda waɗani par ce que no ɓe yaltiri ɗo ni joni hakkude maalo minima no foti ha ka minima no foti ha bon joni no dal probléme ji koɓe minanma bon ko kufule ma on noon boy e kala mo ga kufule ma on